Oi pelok pai to ma pen EP kuno ban thit crypto asset da ka pisa lengba na ka bang akau jong phi ke ko ban kong da ka man lai spo ka week Indian exchange bat ta ka dei ka tutos kane tutos da phi lai yang to klik ne di set kamu register ada register sa ai da KYC to ada KYC pisala ban withdraw bisa jong phi la ni pla ban tap bisa jong phi kat basobit ma phi tementang ne ngan klik di set kemudian ngan tap ke bisa na bang akau akan neka India exchange to ni pai ma tim ta pada bio itu copy kan ni let's po State Bank of India ai password jong ka bank to klik to login sanyan hang ni quick transfer sanyan to send money using account detail paste itu account detail ang to nata copy account number jong to ka India exchange bu ang ne arsen nata bo iu IFC code da ka ba copy nang to space ang ne nanta sa type pisang tu kat bamon ma phi dengan buah ne klik kau spa hajar pho hajar baik tu ma submit confirm up your OTP phang on tu ladap I submit success inam quick transfer for 14,000 on 30 November is successfully transferred. Please note this transaction. Temental adap kam klik to OK. Kapsa napo State Bank of India kala poi hang ne hapo chutos tani pai ma pai nam tangan itu apa EP de praktikal kedai kamram jong phi benang berkenai kedai kata crypto education na ka benta kipai kari kasi bakin sotu ke crypto business ke hang ne la poi khat 100,000 to ki pisan dia khat 100,000 dengan trade no da crypto asset man sedang trade daka hani pula ban trade Neo USDT BitTorrent Bitcoin kat bamon mapi Ethereum kat bamon mapi Binance crypto tambangan trade daka Tron time to TRX nganyan to Tron nota kodorang tu keladai kentai point kedai tingkah 9.290 INR tak kesini kena keturunan ke kudor hado 1.53% kudor bah kebumut kedor mata kedai ketu kedai kedor keberam ha jangan persang menti dah kedor bekamtat lah am dah saya kejuat tu nanti latih dah kedor keberam baru khat 100,000 laban EP kelaban hiar phang to pai ma hang nei ka pen i khentai point ar khentai ta hang nei ka pen i khentai point ar khentai im
kemut kedai kador kendai tengka arab kendai naya kawai ketron tin thiet khat 100,000 klik to khat 100,000 yo 6,000 sang spa ni telis klik ne buy now tong klik kan buy now proceed ketu kedai ke prosedur bangin thiet bisa crypto dak Indian rupees all success tindak dapat thiet nang to ti kadai Indian exchange ni don kam si kuai ke exchange berkata kedai global exchange kedai ke MXC global ya ka website jong kadai Indian exchange ngan sabu hang ne apa ke description ya ka website jong ka global exchange rongan sabu hang ne apa description support jong kadai ke YouTube channel ti pila ban register free bat senang buat ya ka ke bak tu ki exchange ki batai free itu mentangan lai support global exchange lai yang tu kadai global exchange MEXC global the star hang tu ti hang ni lai spot nyan hang tu ti press ya kene tron hang ne don pang tu totally tron bisa klik to deposit klik deposit ti kene address playo copy to address hang to minta select Indian exchange bandro ya kene ke pisah na po Indian exchange ban pois global exchange press to dashboard ti am to spang ke download nang ta kene ketron ada thiet mane dak pisan dia hang ne klik to withdraw klik withdraw press to withdraw ti ke download kanat to ladap ti tapi paste ya ketuk address na global exchange hang to nata suppress kini ki tron bala dap thiet dak kepisan dia duk kat 100,000 nang ne press hang to ti dap hang to sa klik ne next tang ba page chua kan withdrawal network kadai em ka tron hang to la thot tron ka address ka biang na em ka biang ka pisa ba pha baro sa klik next to next sa yo OTP to OTP lawan paste hang ne sa klik withdraw ti hang to pidon kam ban like biang support email ban confirm ban approve to ni like email tama nyan hang to nang ta klik hang ne klik here nang ta up to spang tikin sepan approval check ke biang am baro na sedong ada ke biang klik yes approve withdraw tongan klik yes approve withdraw pemut ke biang na dong sedong di hang tu pi up spang ke pisana po Indian exchange kalau poisha global exchange jongka MEXC global tani up spang ma timta ketu pisa na po Indian exchange la depa hang ne global exchange but kalau poi hang ne dak tron timta ya kene ke tron dan kampan penkela USDT nyan to tron pihak ban trade hang ne di kedau suka tips phang ka trade kene ke de ka trade mano boko ban tips phang ka x ta ka crypto trading la ne ka stock market la ne ka ta ka India market kan bohong ka market ke bakono re kene ke de ka crypto trade nyon to si menta apa isi ka trade nanti no ya kene ka tron baro ne dino baro klik untuk sell ban petkela USDT yang to sell
baik tu sekarang lah long tu lah dap tala kelai USDT di hawala pen kelai USDT tu pila bantet ya ka Ethereum pau ETHW pila ban trade Ethereum pau ba di USDT nata pila ban trade deka Ethereum lo Ethereum USDT tu pila ban trade kat bomon nata kadai kaju ke formula namta kiwei de kice diam tangan seperti itang katu next ingin siapa dah kiwei kijing batai di ingat katu kadai kiwei kacan kebentar bapi pilan kaman tip bat mentah bapi latip kadai sama kamram jong pi benek pada benek dia mentah tangkat ni suama